Hey, le ex-boyfriend kaSne bethunani iHeartfall ngoku ide yakhupha ii-voice notes zakaSne. Uba niyakhumbula ke bendenzile ividiyo ndichaza uba uSne caba waye wakhulelwa then wadibana nalo mfana ngoFebruwari kulo nyaka wathi umntana ngowakhe. So ezi nyanga zonke uSne emithi umfana becinga umntana ngowakhe suke uSne wabeleka ngo-August, meaning umithe ngoNovember, December. So ke bebonisa ke ii-conversations zabo kuWhatsApp, uye wakhupha ii-screenshots ngoku ukhuphe ii-voice notes zikaSne. And hayi ziyaveza nyhani uba umntana ukhona lo besivile ke ba uSne ubelekile. Into eyoyikisayo ke bethunani ngeyoba uSne ufuna nothatha ubomi bakhe. Khanikhe nimamele. Ubambe ifoni, ngifuna ukukhuluma nawe. Ngiyacela. Ngoba ufuna ungilalela kahle, that's fine. Ngcono ngivele ngife, ngcono ngivele ngishone. Kwaziwe nje like ukuthi ngishone ngenxa yakho. Bengithanda wena ungangilaleli. So it's fine Katlego. Qhubeka nento oyenzayo, mina I'm going now. Wazi ukuthi kodwa icala liyosala nawe. Mina sengiyathatha isinqumo sami manje. Katlego usho unandaba nami, uthi call awunandaba nami. Sure. Bamba ifoni. Okay, Katlego ngiyakuzwa konke okushoyo. Ngiyacela kungeke ithuba for senzele ukuthi ingane ibe right. Ayikho right ingane Katlego. Nami angikho right. If ngingekho right ingane ayikho right. Cela unginike ithuba ke lokukhuluma nami. Ngize ngibe right ke mase ngiyazi ngikutshele mase uyaqhubeka ke ngempilo yakho ngiyacela. Katlego ngiyacela ukukhuluma nawe kahle udrop ifoni. Ngifuna ukukhuluma. It's fine, Katlego. Katlego, it's fine. It's fine. Hey, zaza zamkhalela uSne bethunani. Into eyoyikisayo ke leyo ba ade agrogrise ngokuba uzawuthatha ubomi bakhe kuba umfana lo uKagiso engamuhoyi efowunini. Ke isizathu sesinathi sisive ngoKagiso uba uKagiso sithi they were expecting jiki uSne ubeleka phambi kwexesha only to find out ba uSne umithe kulo nyaka kupheleyo phambi koba dibane naye. So bezama ke usulela athi umntana ngowakhe. Asiyazi ke mhlambi kuza kwenziwa ne-DNA, but ke uSne uvumile uba ummoshile uKagiso, but wathi akakwazi ke uchaza ba ummoshe njani. Sakuzibonela kwi-TV show kulo nyaka zayo ngoba ubakhe wathetha uzaba sengxakini kunye noMzantsi Magic. So bokufanele uba yena kwasekuqaleni wayiyeka lento akabe ekhweletela uKagiso. Caba ke uye wathi find out uSne uba unomntu anaye ngoku. So nguye lo gubhule yonke lento nje basekude kuvele noba unomntana sebelekile ngoba ke ngokwenyani besingayazi thina yonke loo nto leyo. I hope uSne uright ke bethunani nesana siyaliva in the background. So ukhona umntana nyhani kaSne, kuthiwa ke umntana yintombazana. Hey, sayibona uba iyawuphela njani yonke lento. Umamgobhozi abulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.